ilgeri bir ötkön zamanda bir karıya boluptur. Anın 5 uğulu bolgun eken. Bирок балдардын арасында ынтымак жок экен. Күнү келе уруш, талаш, мушташ. Hayran erler. Buğunar çıktı mı? Kana baldar, beri gelgileçi. Kana emi baldarım, kolunardagılardı. Sındırgılaçı. Toqtat. Emi munu sındırıp görgüleç. Sınat beken? Alыңар жетпей қойды bu. Мына көрдіңөр бі? Ар бүрөң өзіңчө болгондо, силерди ушул чирп окшотуп сындырып коюш оңой эле. Барың момундай чогуу болсоңор, бекем болосуңар. Эч ким силерди сындыра албайт. Güç деген birlikte. Ошентип bir туугандар акыл эсине келишип, мындан ары ынтымакта, жыргап куунап жашап калыптыр.